Šampioni to smo mi, naj nas Bog nek se boji. Šampioni to smo mi, Domžale šampioni. Bili smo dominantni, žogo imeli, situacije imeli, dopustili nasprotniku nič do zadnjega trenutka v tekmi. Nogomet je včasih takšen, da eno milisekundo pomanjkanje koncentracije ti stane tekmo. Jaz sem prepričan, da bomo mi na Bonifiki obrnili rezultat in šli v polfinale. Ponoviti moramo dobro predstavo, biti malo bolj učinkoviti in bomo šli skozi.